Halo Pak Rusdi, selamat malam. Besok saya akan ke sana. Survei sawah Pak Rusdi. Kira-kira Pak Rusdi ada di lokasi nggak? Oh, ya sudah kalau begitu. Saya minta alamatnya saja. Nanti saya berangkat sendiri ntar. Oh ya sudah, Pak Rusdi. Selamat malam ya. Can beres, sawah emang pasti muriang segala macam. Kumain sih ya. Dan kadi coba kadi heula. Anon Mbah. Kadi heula kaset. Abah aya perlu heula ya kadi. Coba. Ih, aya abah jeung di dieu. Sopan atuh di sampuran atuh hal ge. Beneran ya, kucing yang pemantek. Keren, mantap. Anon Mbah. Itu mah nu kaset. Hah? Tidak ada dengan si Ayu. Waduh, ayo. Semoga gitu bakal lanjeng dengan bikang. Ya, ih. Kadi abah aya perlu. Cari. Anon Mbah tadi. Jadi kieu kan mangkasti manu nu sok macul sok abah teh ya muriang di wayahna sawah abah pang terus nya siap abah ge tilok kita ka santri hari mangkasti dan kemudian mantap pokoknya mah buannya saboro ngesana abah eta mah dadan si doang Tenang, pokoknya mah kuku proy beres ya Bah, tenang. Pokokna mah ya kok ajeuna dibereskeun, ieu. beresin bae wayahna abah ya Atuh angis sih bisa penting ya Bang, kuku proy bakal sa. Ayo atuh. tenang aja ya kayak makan kopi ka dieu Semangat kan. Naon itu gituan. harus dirasalin kali itu Siap. baju bagus banget Banyak pokoknya mah aman di Bah sawah. wayahna nya Geus kira kali itu tuh paculan sawah lah. Tadi kan kita bosong pun. Ih, pan wanian. Paculan kira kali itu. Geus aing meunep ulin aing geus teu mandang kana abah geus lah pokona mah bereskeun nya. Oke. Selamat. Geus kira kali itu. Tadi ieu lempangna. Oh di pokok. Mata di nanti dadan kita macul ki. Parah sih boy. Melas bae kita. Sila aya janji tadi kan. Ngomong madong kenapa di bereskeun sawah. Sapotak seperti ini. Wah, batik. Pan, didinya kayak si Dana teh kira lempang. Ih. Ngomong ke si Ajija. Wanianan. Mantek mana sih? Tah, Pos eta. Ini mah menangin aji kan. woi, Ajija. Woi. Pan ngomong-ngomong Ajija dia. Ditahan naon? Atuh pan ditambah cerongkong. Kita ngomong-ngomong si Ajija milik aing semata nya, asura macam-macam. Awas. Dia itu lempang-lempang. Aun aing teh ka dieu sigana macam-macam si Ajija awas boy. Segala baik abah kaki ditanda dan macul di sawah malesin mana bos Roy. Baik bukan ayah janda lewat ngesemangatan Aduh. Eta kerak si Dadan dah. Karena kita tah ama eta. Hilang kuing lah. Jatuh bangun aku mengejarmu. Tak ding tak. Si Dadan sih nu capek atuh. Lembok dia Dadan lembok. Mangkana kieu amun jadi bos mengeunah Dadan dan pokoknya mah capek tak awak peutingnya dikerokan teh moal pian bener.
Suara dia yok, dia kapannya mah dia yok. Digulung poing yok. Poing. Masuk kieu. Lentah doang ieu mah. Awak. Gerak poing dia yok. Gulung poing di situ poing aing naon dia. Mewek-mewek. Ih, lumayan, Bang Sadi. Bangsat nu doyok. Dipakai koy. Wah, golok aing hook dah, dipijin deh koy. Pulang deh lah. Jadi Ini lagu Korea. kasih Wi ai wo ijipe wo ai ni wan pe ni ji hai ni ji hai Selang minjem gitar aing. kemana sih ya iya Dan si Koproy minjem lainnya. Bayana ieu mah. Selah. Geus make tabetan sadaria. woi doyok nanaonan gua gerak dia doyok sepak ambrag gua aing geus hayu olah Aing mah tengeuna di kieu kan. ayo geus Aing mah tengeuna di kieu kan doyok. oh oke doyok udah masa bodoh lah Woi. Bangsat dongan. Woi. Saya ikut lumayan di topi. Yang mana ini sawahnya ya? Wah, roman-romana mah dok marah kota tah sigara mah. Tas nage juga naik duit tah. Mantep. Bang, Sah sorangan. bicara apa bang? Gua kagak ngerti. Wah, bener ini aja di kota. Kudu di roro di kuang setik mah duitna yuk supaya aya jatah jeung ka Abah. Lumayan pan jeung kanu Abah nganturan martabak di be. Aduh aing supaya ajijah tersono apa kumanya. Aduh aing. Oh, mau kemana ini? Saya mau cari sawah Bapak Rusdi. Mana sawahnya ya? Oh, oke, nya sorangan sorangan. Oke. Si bahasa Indonesia nanti kamu belok ke Kawetan. Ih, di Kawetan. Bahasa Indonesia ke kanan. Ya, ke kanan. Di situ nanti ada Gonggo, Ubinan. Belok ke kiri. Semenjak ada kiri, semenjak ada kanan. Aduh, aing teu bisa bahasa Indonesia, aduh, aing kaduhung aing kiri mah bakal bisa sekolah. Pokoknya mah ya bang, jalan lurus mentok. Nanti ada Gonggo di situ. Belok wetan, kiri. Pokoknya mah di situ nanti mentok. Iya iya. Ya di situ. Sampai ngomong bahasa Indonesia orengan nih. Makasih bang ya. Jatah. Nah, sono. Enak kasih ya. Itu lumayan. Pengaruh budak kota pan menang bae pan tulin. Main penting Abah pasti seneng nih diberi martabak. Yang ini mungkin sawahnya nih. Tanah seluas gini. Boleh juga ini buat pabrik sempak. Ntar karyawannya cewek semua ini. Cocok ini. Harus cepat bikin baleho ini. Buat pengumuman kerja. Udahlah, udah beres ini, pulang.